Ebusham for aha Ghana 7 TV GH. Make sure like, comment, subscribe, turn your notifications so that anytime videos of this nature you upload will sound better. Ebusham for. Enti me pa mo chow mo amoko jiska se mo be adwuma no. Adwuma time na so ye anytime sisi awo. Adwuma time ni and because o trainer obi convince obi we na nipa ndo a convince no ho awe na e na o say aka 2 weeks na o say me ba for my be campaign na say there be boaye se mo amoko jisaska no mo bo mo de se mo ko fom na mo ko ye adwuma no pa to a program yo no cry na o kam no cry pa na o kam that's so we resist our topic we adwuma na e wo fom me say awo me no ka say me tuka me ko sa afasa ire bi say me ko mora do oko a omusi say ba me no mo kasa to de bia me sponsor bi no kra no mo kasa say nkoto aba no mo mbu aba omi amayen no ombra me app ba sui no kranya me obi ama me hwe anase dia obi mpo ni me but ye na e underground one ye adwuma na ye de eboa kakra ti say na oka no mo coordinator for na mo wo ho na mo yi se bia se mo mra for mo kwaji sika mo fa kwa ye adwuma mo obi me ka say ye to aba ye se ebi mo kwaji sika na mo de ko show mo ma nche o ma mboa ni ma ye emisa report e ba ya mo ka ho asem and it's true say ye person ba omi abade a mo coordinator for no this your job I say mo ye na mo bua na ba omi an efa ne de emra na nye obi ono de osole say I'm a businessman. We need policies. We need somebody who is come to help us. Titna no mo ye ka ebia enziaga yeso e wo platform so obi afa no hujim yentisi from ehia adwuma mu ehia enya pipi abato ne pe enya delegate leader yekoyi ni pe do na o ka party ni so ahasem kire afofo na o twa afofo adwen so ba ne ye say sa em say ye sa ebeboa ye na ya fire to my buy then extra about me dem ni say na akopọ ti ase die oba be dio first MPP oba be die animu biem na wakoje akunya na maye obi so to aso me da say Bawumia na poyon ko em say me mama abran oye ko I don't know say waba na say there Bawumia na poyon ko Ewa me chiao na mo ti say na me ado me champion for wa na nyame nhyira mo ne adwumade a mo ye se ne yennuanom penifo din kan me de bia se me hunu kan ya che e ban delegate system enra say ebi ko so eye yera brand eba ye constituency me ana me wo be bi ntino because na ya ha me constituency fiti be se 1 month ni yenya nsuo eye lojokuku constituency yenya nsuo ebie pipe once a week utia ye kra once a week ebi wo ha 2 weeks ni ebie ni once amount eno kra no ebe 5 hours no ma south enti anko bi omo koye na omo kwa hia no se bi loro fe kakra ye de me mama omo se omo mfanye bi omo ba na de do ma no ya ma as a party ni ye nsua de bi wom me da bia me ka se bi o we ye no omo koye fine e bia ye ni enti anko no ye de wo de be bro anase bet eno no ehia me because up to now me coordinator kra me friend no kra musa na say anase say ehia me de ehia me ni say party no be gina ne na so na party ne timi aba power na wonama wonso feel proud se ne be ya nyame adom oba bi unua bi anase upe bibia se bi se unua bi nya adwuma eye chen se ye be ma o e bia 50 cedis anase 100 cedis se fa ye lole fe ba unua ne ye adwuma anase oba bi ye adwuma be yi bed na free so ama nyam kopon ya dum busumi bia na obeji ni pay a wan ko wia a ye dwumaden a wo ye nti ana wo benya sa so mfaso me kamia ye say party no nkofo bebre a omo be ye police station executives no na omunni any idea about politics sikanti ena binum eye electoral area coordinators ni bidio mu rewura mu e ma ase a ti say busuan chemfa ye ncheni ni ade ena ma start 2024 ye see no e see ye eti me bompa se nyame ya adoma
Nyankopɔn kan na mbom na yɛntimi nyɛ saa internal election we na nyame yɛ adom pa na yɛ police station elections no from 2026 ɛkɔ no pa de a hɔ ne yɛbɛhwɛ because nkɔfoɔ bi wɔ mu a ɛwɔ sɛ yɛtimi gyina yɛ nan so na yɛyi wɔ mu free saa executives na wɔn wɔ police station because wɔn nsɛm fata up to now oba me constituency a obi yɛ police station executive almost 4 years ni ehun no ɛyɛ police station ni mu da yɛ kɔyɛ adwuma wɔ nkobi yɛ bibi a ehun no kyɛ sɛ wɔte me constituency o ɛnso atwa akɔtena amasaman hwɛ baabi a me constituency hwɛ distance ɛwɔ ɛne amasaman it is any pan a better na sebi o watimi ayɛ adwuma boa party no ɛnso so ɔyɛ party member yɛbɛsrɛ ɛne ɔma mi wɔ hɔ no ma ɛmmoa party no ɛmmoa ɛna sɛneɛ da bia yɛka no yɛwura Bawumia deɛ meme deɛ menim sɛ afei ɛbaa yɛkɔtoi ɔnyɔnko a wɔbɔ no ho nsamra ne a wɔyɛ wei me se wɔtɔ so third koraa ne Nyankopɔn na de ama no third koraa no because sebi omo gu akyire no ɛbɛba besana no na nansen oma okotwetwe radio stations bi no mo okotwetwe ska mo sɛ omo fa ma yɛ pose ɛmɛto sɛ oneli de na ɛmɛsere na za radio station no yemu sɛ constituency be no mo kɔɛ police station be no mo kɔɛ delegates do ahen no mo kasae obi ti ni radio station na wabie yɛka ne sɛ telephone atum that's our radio station. Abusian kasa gist. Politics. Politics are so nipo. I swear to God. Munim sabo kaya Ahmed Swale ano ni anas. Arime ya anas eye adwuma obi kokun ya hunsem ebe ye deja organa no. Sabo kaya sa asem no. Ene NDC aban Attorney General aban lawyer Penny or prosecute asem no. Nipa yache ne so no na prime suspect in the murder of Ahmed Swale. Omuzo omweja no. Ama case na nkasa actual case no. Attorney General discontinue case no. Where you case no every court to say enya de omubedi akire biom na. Now you see asem way. I confirm some of us our long held belief Secretary Japan is working with NDC for no. So asem way I see and asem ha I see. I confirm some of us your long held belief yentia some of us ye kasa ye criticizing Kenya Japan you to delegate for say or you traitor in MPP. I confirm ye believe say or no Kenya Japan is working against MPP. And you about me babe church omu no wasi ase. You see Ebra Ahmed Swale obi kunum. Yehwe ne NDC for no omo kafa e Kenya Japan. How are omo source asem we hu. Ebi na that so in 2019 NDC hold a press conference. A full-blown press conference. It demanded the arrest and prosecution of Kenya Japan. No mo say Kenya Japan e share on the kuku Ahmed Swale on the ni picture to abonten na de chesensem bebre omoka efa Kenya Japan mo say nti MPP aban engineer so emfa prosecute Kenya Japan. In fact omo dey campaign tia MPP. Yes. Omo dey campaign tia MPP. Nene yemu say ho say e dey na asesa send easy for power. To me nyina show say omo was supreme president. Omo was supreme majority in parliament. I didn't know one chicken in Japan. I didn't know one prosecuting no. Or is it because they say ene one new omo juma ebo muntia? And I say, is it because say ene Kenya Japan is their darling boy? He's in bed with them. He's destroying MPP for them. Anything and now no. Omo discontinue case. Hey, me say, yen dim say NDC for operate you. I'm telling you, I can say on authority say. If say Kenya Japan, I can still a loyal member of MPP and can this for the we as asem we omube trimu. I can buy now come much Kenya Japan crowd in Akujina court. Me say I can they will use it as diversionary tactics crime. You know, in this era, NDC by the name I am Kuyi Shadam Galam say and somewhere to Chiro Mobua. I'm out for Basham and call much in a crime.
But Yamusa will say, I didn't know Monche, no. And it's because he's working with them. And they can Japan and this in Krachen Mahama. So that's why they haven't arrested him. And I'm not saying, say, whatever they said in opposition, in no prayer. I'm not saying that is not what I'm saying. I'm not saying to say no prayer. But I'm saying, say, NDC, I need more. So I said, no, could be a new crash for the political purposes of it. And I say, the political gains of it. Japan, but because he said he's in bed with them. Or no man a corner 90 and someone who can opposition no won't mean to one among. And I can Japan your member MPP delegates Muntieni. Can I Japan your traitor or MPP Judas? You sold the MPP out to Mahama and NDC for immunity from prosecution, CM prosecuting over certain things. And I feel so. Send a contract I demand or MPP a be mumbetri adiamano. And some of these things are the benefits are all repeat from MPP or selling it out. MPP delegates, you shouldn't reward the traitor. Montu abentiano, Momani who say MPP as to say no, and he cannot take us for it. Cry, baby, cry, oh, cry, 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 minister. Minister, I do press conference, I cry, 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 minister. Obeka che say you here $10 billion. And sana ya fighting galamse. And then another ban am webusa and question me busa. Or say anya bia $10 billion ye kwato asase wa heavy ana. Nana ban am wa on busa ya busa bi. Ye kwa kwato eternal life ye ko Yesu kwa ka che se ma ye nkwada na so de be ma ye obewu wa sendia no so ma ye no. E na de DC force ye nkonkoto ye nko heaven nkoto. Yankoto nkwa da nkwanda e ma ye ho Ghana fo nyina om kotua nika na nye sa minister ti be gina ho ka kire yense ohia $10 billion na wonim $10 billion ne ye dia fight galam say se so omo ka bi sikari di ombedi e na obi ti amenan so say ye ti han galam say fo na omu tu no ne nti a omu ntimi fight ne say jama boabo anu di ni nyina masame jamfi one ne mahama na omu chedi e na omu chedi enti ye ne ye pe ne ye dede o ye ne ye pe na ye nya nsuo num o me ne mai kwaku ni kwadwa ye ti hayi ya two pipe ma mani bre me hu mi tirim ha me na me ni bi ya so mu kra nsuo mu di be dware kro mo start kra fi abrochire ba wai NDC fo so mu ni mu a moju se nsuo ne ye no mpe na mo kra ba ni omu ni omu fiefo di be dware di be nuo mu aduane kro mo start kra kra ba na ho na ye ma $10 billion se fa fight galam se awon kra nsuo ma wo be kra ba enti ye be ye ho no emfa wo ho enti se wuti ha na wo si galam se na emfa wo ho a ne e ba no se wo bi se central region fo nkwan na eni nsuo che bi fo nkwan na eni nsuo a enkran ha enche ye nsuo ne ye ko se ya start fruit ro ho se nyanse mu ankan a ye se bole jo ma ha makrom ohun so mo atie sim black volta no almost seno mo hu se west region train line no so no train kwan a ye boka na do boka bebrebe di ye no eno so mu tutu ase na wey NDC ni abegina ho aka kire wo se obeya ade a che na do no wagina adi enye NDC ni bi asa John Mahama NDC John Mahama nke NDC ni fufuro bi krank ye beti ase ye be ka se bia oba nipa kro no the new ideas e ba dada na John Mahama na mo dwin so oba be ebiri bi amamo na mo Ghana for mo dwin so odwen mo ho no oba ne pension o abeji ne pension tien galamse no de ne pension pay no akope ne ba bi atena one ne mma ne busuafo ne mma bebrebe enya ade a omu de ohia no omu aye omu adwin so mbenya bi se munim a e na ojejeje man sama ne nua be ma no enti nya Ghana enti no baaye ti galamse ni situation se ba bi ejina no mimiti hei me ka me ne kura kire mo abusua mi tu kwan koye campaign na me ba medidwa abafia midi midwa watachi manjom wanchi jom enkransa jom minya patachi man hu wura akoma dan minto mi wura Ashanti regional minto aduane
Efi se yesi kontom mrepo mercury wom. Mekwa Western region, mento aduane mafie, mekwa kura mento ma. Mekwa Central, mento. Western North, mento. Baby, ho nanka ho ye. Aja yenim se ene ne bono. Ho so na same jamfi ada horoma. Omo atie si mo di free ahafo ne bono ba no. Tie nche. Ye bedu ye ntachi man ho ne nkransa ne wanchi ho. Tie be se no gise bia ye nyina cross border call ade Burkina. Burkina so na ntokwa gina mu yin. Se mo amuni se terrorist agikro no so afa. Cool makers na wo ho. Enti ye bedu ba bi the whole of Ghana. Upese unya vegetables at omukanza to so dia ohun upese unya bia galamsey emsuon kan nti heavy metals enimu a gise bia start dua oniama wo backyard ti se ye nyina ye start adua tititititi no ya maami no bu bekọ ne ye dua bode ewe gise ye nyina ye dua no ye da ye chi nya sa dia ye si ye kodwom akoto aduane a forget it. Ewura bribia mu fruit kura ewuram. Omo ye aduane mu hwehwe mu na na and this week oniam omo de abeto ho no. Utwi ho na oyem du say pram. Yera na ado say wa ye bio. Na ado aye bi. Na yenga na fo na yesi yempe. 10 months nie. Mo amu hwe ne ye fam. School for no musi enyo mo den hwanom placement for no multi wana mushu no se se omo asia fa omo anya sika afa deputy ade yo omo anya afa deputy director placement ho there see doctor DB already multi wana mu kakra na mo ho no mu husu mu se nipa ni bi aka ho na wo si ye de oba wotenkran ye de oba ha koto wanchi ya sa mani day na nka ya fa ne nto he Utu ababone no. Na pese yede oba no. Yede no to he. Utu abara na nsese woto no. Na pese yaba ne yede ne kwa he. Last year, her placements are Ghana for ene aban eyema Ghana for. Sometimes to the detriment of MPP for. Yemu bebre ni yeru aduchum nya problem because aduchum ba ya magana ni no number bi no nyama party ni. Look at the sacrifices yeru anapo ni Dr. Bawumia omutibi ya na party for ye buafu because yesu ye pebi o si there bi me nyi free Ghana ni ho mawo asise ye party for na ye Ghana for ene ye ne NDC for ndesi mahu ese opesi esesa oba na went to 30,000, 40,000. We nya the big schools. I feel na muti hosu. Munko krono so. Munyina munko. Na munko high na mama no. Na se wu maami ye e wo trim se wo ba wadi 13, 14, 15 years. Wo ba kwa high dan. E wo kuro bi so ama wo ba na. Ene mo ne. Se free SHS no mo se enye. Ene ye ka sei sika na omusi omudi ama teacher for no muka ne say headmaster for no so omfa nkoto adua unim so omuasi ajai yes headmaster for na di sika nti omu ajai enti omuasi akọ back to buffer stock de no ensi eti hamba ka che say buffer stock ne no oda no no ye kronfo mu kọkire no hanan ene ma ha ma ajai headmaster for no anya mfa sika na ama omu bio ese mu ma no omu wi aponchin omu wi sausage Yakum na ntwie ama omo mebwa na mudwi samu ye me de bia meka me ba aka ne 2 years no okọ bra me hwe na mintimi a me nua ketewa wa abrochire mesre oni ni kunu me pa mo twemo ma me fa kwaku mre mo me de kwaku bekọ me hwe na mintimi a mani me nua ketewa bekasa sister mo anhwe me ba yi mo ama me abribi ya me o me nua no mbeje me na we ena muti hosunu eya na Ghana for ye sometimes edu baby a wonda ne ya ye ni bi no ne ya na ye yera na nado ono onfiri hiamu o na nado nka wo baby a se ono ofiri hiam yera na nado mu amunim na ne papa eye president ansa na ne papa ni be di president o di chief justice e wo krom ha
nanado wofa no miensa eka yen big 6 no including the papa na busuafo 9 big 6 no nanado de wo mu ye 9 eti ya ka Ghana royalty ya nanado ka ho bi onu na ye wu na sikata afie dan ma no odwen mimi ne wa hiafo no odwen yen ho se school ni ye nya bi nko na munim se school esesa shebre da bia meka eneme repeat me papa ya wo no wo hwehwe kwawu akiri ho baabi kwawu abena akiri ho baabi nya school a kan papa ka hwehwe school na de me papa free hwehwe ti ni ba nkran ba hia me maame mo wo me nka ba na me te hwehwe ho bi school sesa shebre na na do dwinwe ho adwen shebre school ti bi be sesa ho no se nya me ne me ma ne me nana no mabusuafo nkwa na edi president a eyeye school adawroma Dr. Bawumia to be free wale ebesin kwa abrochire and obedi president eye school na kakana na do ni nkrofo no nkwa de a enkom bedi yansu a yemu bebre ye nya chance bedi president ni bi da ye nya chance bedi minister ye nya chance bedi DC ye nya chance bedi MP ebise school ni ye nkobi enti esikafo ne ma no mu die so na na do si da bi ye nyo mansa ye nchichire mansa Ethiopia banko school na na do abresu 8 years akwala be na hu so gina traffic mu to dog chain to PK street children won papa ne mo ma minimu offense nyina enya akwanya eko school emu adendie enso mu ko school yesi yempe and then as one woni sika ni bia wo ba no obetena fie eti wo DC wo MP beba wo government appointee no beba okrom na wasre ne so ne wo ba ne nkotena wo ba no ba akoya abawa house help na do mra so na afi wo hwehwe house helper na wunya bi ekrom ha and house help so mbebu papa wo ba be ma no akoto dog chains okoto dog chains nso a Sam George Bofrot ni nkrofo eja LGBT fo no so ne na mabonten ento mehia baba ma no so wa abonten ho si empa de pa ni ye pe no ena ye nsaka no ento omunya yaso a omutuatua no nurse fo ni teacher fo no so mo se ye nyomodan ye ntwi amoka enya jo mahama aba we na teacher fo ye adwuma bosumi muka ne se mfie miensa a ye tu amoka bosumi miensa no ananya jo mahama aba Joma Hama one. 8 seniors no. 8 years ago, seniors no. Omo ya adwuma me mfie miensa wo. Ye tu amoka 3 months. Enti mo afa na makwa 10 months. Munya ni 1 year. Enti munya idede no why? Munya isa mutuatua ya so no. Enya ade ye betu amoka nne ye betu amoka kina. Adwuma ne ye mfa mo. Joma Hama amreso oja nesisifo badges gufie burafi. Na nado de befa omunyina. Nanado na befa sa nkrofo ni nyinara adwuma mu nurses ni teachers we nyina musimo mpe mutimi gina ho eye campaign eye video sia nanado mesi aka mu mfie miensa mo betena fie mu seniors no mutena fie mfie miensa yetu amoka boso me miensa enti mo time months munya isa mu yedede munya hwehwe hwa ya bramu eti omu so munya amu asem no eka na nya ade a ye betie aban na amoto abama ano no eso mfaso ena mwanya no galamse asem munsan ma menko back na nse mehu se ndc for na start na Ghana ahemfo fa mu hunyim na Ghana ahemfo hey yanto abama Ghana ahini bia yanto abama kwa woman hine eni yanto abama otumfo eni yanto abama gamanje yanto abama togbibia eni yanto abama ma yana yeto aba ema John Mahama etu omunya isa dede no nya ahemfo na omo frefro mu ni anya bia yetu ya tax ma ahemfo se muni mu ameka akire mu Ghana ha ye mra ne se asase ne top ne pene ye ohene ne ye dia o Nia wa asase na sibia ye de ahye president ne nsa. Eti ohiri bitimi tini krom ni etu galamse ontimi nka hwe efise ne ye hye asase na ase no enye ne dia. Eti ase ahimfo na mko from omonye omodan.
Okay, so mo gin say ahimfu no wotumi bi on betimi aboa ma. Ene emi so me de me proposal eba. Number 1, mo na mo doso wo parliament. Say mo doso. Mo kwase sambra no. No hini bia ni area otimu no. Na saase eye ne dia. Ni e waase eye ne dia. Number 1, number 2. Mo wi a ohini kro no, nipa na eti ne mpeso aso no. Ana omo won ne kingdom mu no. Omo ntu omo tax ma no. Ye wi a Ghana forces ni achem. Ni ama ohini kro otumfu a ye chemu na ya ma otumfu baako. Soldier for ni achem ni de ama no. Ghana police ni achem ni de ama no. Fire service ni achem ni ama otumfu bi. Ye de sa tumi ni nyina sha omo nsa wi a na afa ye so omo nkonko fight galamsey. Gabu behu ase me besi wokroma. Na se ni etie ya we ye tua tax magu jo mahama. Soldier police omo nyina asha wonsa no. Mendisi for ma me kanchira yen so ohini bi meboa omo. Galamsey nya ohini bia responsibility. The responsibility of His Excellency John Dramani Mahama and his government. Ohini bia ansa nim ti munya isa dede no. Omo kan na ye ntie. Omo wi ama me kanchira yen say Galamsey fight it's a national fight. It is never a national fight. It is an NDC fight. It is John Mahama's fight. MPP for you ni hu asem bia aka. MPP Galamsey ye ni hu asem bia aka. Ye we don't have any suggestions. Ye ni asem bia aka Ghana foko carry ye. Omo si yen suggestions omo mpe. Eti mo de na musu betimi de aye no mo famra. It is not a national fight. Obi ani omo nya fight bia. Eti NDC for ahemfo. Munya ahemfo no omo nwe omo ho. Leave the chiefs alone. We don't pay taxes to the chiefs. Yentua to my chief bia. Military, any police, any security apparatus no ohini bi ani ho ehye nenza. Eti omunya ani hawsem no. Omunya ya tro no. Omunya sikadie no. Na adwuma no omunye. Momo ma metwetwe obi aso. Ye ka say cholera tiesim. Sensu yo ma eti cholera atiesim aban bone eso faso. Ye nya huhwe afa ni akwa 10 months. Eti wonam typhoid nso atiesim. Eti wonam na wusu bedidi rough a. Wusu hwe huye. Wo yare nso do akọ hospital health insurance no baabi bebre enye adwuma. Enti wonam a na odi sika hye obotom efise nne biribi ye wa wanyi sika nto ho a wubewu. Bra makami de awie.